Tlip fu a pawimawh ziak tu sang te Ronald isai bung khat chang som pare ta tanga som ni lalpa chuan ho te u ingai tu atlang teng u in sual te chu sen lar angin om to ma sela vur angin awarang sen duk angin sen to ma sela beram mul angin a omang ti nuam tak le thu oi taka in om chuan in rama thil tha te hi in eyang nima sela in du lova in hel chuan khandain a ei zowang cheu ati a lalpa ka chuan chu chu asoi to ani hei hi lalpan mitin min som na ani eng anga sual khur thu ka po lo tu to nima ila Krista thisena chuan kan sual zong zong tlen faina kan nei si a kanin mu dana sual na satakti ngai dam thei po a in ngai to lo kan ni po ani theye lal i suak khan thi kep lo tu ma anei lo mi zong zong sual awanga kan thi ai chu alo thi to ani kha kan nun bul lam chele ma se Krista a chuan ngai dam na kan chang vek to chumi chang tura ama pan tu ma anar ngai lo kan sual na le bo chiat na zong zong min ngai damin min thei ngil sak vek to ani jok si a Krista a om te tan thiam lo chan a hlom to lo ama chuan pathian fa ni na kan nei to zok ani nun mang thalo hle thin mai la Krista a kan nun top thatak le moi takin kan tlip the ni chu tiang tura hun tha pe ka kan la om lai hian suala om thanga rilru ti khawa lo om reng hi apoi don mitin le a hian hun tha pe kin kan om vek bul thataka tran si hian chetakin kan zo hi lom tak turania lalpa ta na nun la hlan ei lo le tummia lo phei chu an ngai tu om khopang lem chan po atu lo nun hlang Krista a nei topang u lalpa kuta tluk lu hi engkim atan athaber thi na a min nu lu tuma beireng diabol ale a ho te hi thurwal pui lo hian huat na chang hreto ila sual ngam hian yom to lawang u lalpa min din chan aro puina tur hian rin na omin i thok zo kang u khovel han thlir hi chuan a khongai rong bol na hun emo sual rong bol na hun hi kan nei rei to don lo ti alang reng kan hun top tal tlip thaturin Krista a ilo om rengang u mathai abung som pakwa chang som thum mitam tak masabera om te chu nu nung ber an la ni anga nu nung bera om te po masaber an la ni ang ati a lalpan mal som cheu ro se